Thank you, Mano. Thank you, Bishop. Thank you. Asante sana askofu kwa ibada yako. Nimefurahia na nitwake na twarathimwo nitwaria mwiri na thakame ya Yesu Kristo. Riu turi ahunu muno tuhetwo kindu gia kuria twaheo kiugo kiega kia Ngai gia gutuonia ati tutirathira. Twacoka twaheo mwiri na thakame ya Yesu Kristo
nigetha tuture turirikanaga gucoka gwake na ni njui horo ucio ni mwega. Haria twakinya ndenda turikiririe ni tondu no tukwenda guthii na program itu uria yagirire, na kamweke gaka niko gakorwo ge karitu muno tondu niko gakuhe atungatiri matugeithie. Na ni njui muthenya wa umuthi twina program ndaihu na ni wega kumenyithia atungatiri aitu othe na twatungatiri hata viongozi ambao tuko nao. Mwili huu hautalala hapa, familia hii haitalala hapa. Kumagia turarikia kugite na rugendo rwa gucoka Kitale, na so ni wega kwihoya waneo kameme. I know there is power in microphone. Mtu akipewa anaishika mpaka nataka kuambia familia na mambo mengi. Naomba kama uko na jambo ungetaka kuambia familia, tutatafuta nafasi tuelekee nyumbani tuwaambie, lakini tusiwaambie leo kwa maana hatuna wakati. Na familia walikuja jana, walisida kwa safari, wamelala na tena wanaenda tu kwa safari nyingine. Na naomba be mindful of others welfare. Ukipewa nafasi angalia na ujali hao wengine. Naomba tu niwajulishe wachungaji wetu, tuko na leaders, tuko na deacons wote wasimame. Leaders wetu wote na deacons kwa imani wamepugua mikono, tuwafanya hivi kwa witikio ni matugeithia ikai guonyu othe ni mugeithitio ni deacons aitu na leaders na church leaders aitu. Thank you. Tuko na pastors wetu, all pastors wale tuko nao wakiwa na mavazi kwa wengi, ni jeshi kubwa. Tupugie watu kanisa lote mikono. Asante. Tuko na deacons wote waweze kusimama. Asante kwa vile mmekuja, you are very good. Tupugie washirika wetu na familia na wageni wote mikono. Asante sana. Najua tuko na wageni wengine, na najua kuna utaratibu, lakini tuko na maaskofu wetu, maaskofu ambao tuko nao wa dhehebu hili la AIPCK. Naomba tuchukue nafasi moja kama vile tulikuwa tumesema, ili tujitanje na tuseme mahali mtu askofu yeyote anahudumu. Nafikiri nitaanza hapa kwenda hivi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu ni Bishop Peter Kagwe, nimetoka upande wa Nyandarua. Mungu ambariki. Bishop Gishuki kutoka hapa Kiambu. Bwana asifiwe. Right Reverend Bishop Samuel Olekodosi kutoka Narok. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bishop Peter Wero kutoka Nairobi. Bwana Yesu asifiwe. Bishop Peter Joroge kutoka Trans Nzoia Diocese. Bwana wetu apewe sifa. Kwa majina naitwa Askofu Joseph Bogwa kutoka Nyandarua. Bwana asifiwe. Haleluya. Naitwa Askofu Isaac Joroge kutoka Thika. Bwana asifiwe. Naitwa Bishop David Gatimo kutoka Thika Gatunu North. Bwana asifiwe. Haleluya. Naitwa Bishop Joseph Masharia kutoka Nyeri. Bwana ambariki. Mwadhani arogoso. Asifiwe Bwana. Bishop Paro Wakago kutoka hapa Kiambu. Bishop John Mwaura Kiroko kutoka Kiambu. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Bishop Moses Mwangi kuma Kirinyaga. Mwathani Ngai aheo goci. Praise the name of the Lord. Ucio ni Bishop Daniel Moga kuma Nyandarua South. Mungu awabariki. Bwana asifiwe.
Huyo ni Bishop Joseph Kariuki kutoka Nyeri Udhaya, ndio kwao, na kwangu ni Moi's Bridge. Bwana asifiwe. Kwa majina ni Bishop Stephen Olengosor kutoka kanisa la Naivasha. God is good all the time. Kwa majina ni Right Reverend Bishop Jeremiah Igwanya. Diocese ninasimamia ni Laikipia Samburu, na tumutuombe sana Laikipia, tuko na shida. God is good. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa majina ni Bishop Solomon Mukendia kutoka Meru. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe ni kanisa. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Majina ni Reverend Giteru, nimetoka huko pande ya Nyeri. Bwana Yesu asifiwe. Majina ni Askofu Stephen Bogwa Kimani ama Baba Tony kutoka huko Thika. Mungu ambariki. Amen, amen. Tuwapigie makofi askofu wetu. Sasa nataka kumwalika Askofu Gasha ili atusalimie na atuonyeshe kamati ambao in the umbrella of federation, na yeye atuonyeshe wageni ambao wamefika pamoja naye. Maaskofu wetu na maaskofu wakuu, wachungaji wote na familia ya mwenda zake, askofu wetu mkuu ambaye ameaga, na wasalimu kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe. Idea yugo ni ndo wa mwathani arogocwo. Naitwa Bishop Samuel Gashawajiriri, the presiding bishop of Makandama Stewards Revival Pentecostal Church, at the same time the chairman wa Federation of Evangelical and Indigenous Christian Churches of Kenya, FEICCK. It is an umbrella body, ni uvuri wa makanisa mengi ambao yako chini. Tuko na makanisa mengi ambao yako chini ya umbrella body, ili kanisa likiwa moja yao. Na nimekuja hapa kutoa rambirambi zangu kwa niaba yangu na pamoja na FEICCK kusema poleni sana kwa kumpoteza baba wetu, kiongozi wetu wa kanisa la AIPCK, ambaye pia amekuwa ni rafiki wangu wa karibu. Na ninakumbuka wakati ambapo tuliongea nyuma hii, tuliongea tarehe 17 mwezi wa 9, alinipigia simu tukaweza kuongea na yeye akiwa na mkutano wa synod upande wa Thika. Na pia nimepata nafasi pia kujumuika na yeye mwaka ambao ulipita, wakati ambapo alikuwa na sherehe yake mahali hapa, na nikaja hapa, na ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kwa nje ya kanisa ambalo ninalihudumu. Wakati wa Jumapili nikaja hapa tukaweza kushirikiana na yeye, niwaelezea kwamba huu ni kiongozi ambaye amelala mahali hapa, ni mcha Mungu. Na wakati ambapo niliingia hapa, niliona ya kwamba kuna revival kubwa sana ambaye askofu mwenda zake ameleta katika kanisa hili la AIPCK. Niliweza kukuta watu wa Mungu. Tulipata nafasi, nikiwa nimekaa pale, nikaona ameachilia kanisa la Mungu. Roho wa Mungu akatenda kazi kwa njia iliyokuu sana, na kwa hivyo tusemeni akapumzike vizuri, na ningeomba tu tukakubali ni hivyo. Poleni sana jamii, familia na watoto, mke, kanisa la AIPCK kwa kupoteza kiongozi wetu, ni baba wa kanisa. Wakati nilipokuwa ninasoma program hii, niliweza kutazama na kuona wakati mfupi ambapo kutoka tupoteze askofu wetu mkuu Bishop Mugesha, imekuwa ni karibu ni miaka mitatu. Ni kama vile Yesu alifanya kazi miaka 3 na kisha akapaa biguni kwa Baba. Kwa hivyo kile ambacho ningeomba kwa hili kanisa ni ya kwamba niwaambia ya kwamba mwaki wa roho tukatasiagai gutiri mundu ungihota kuhoria, uguo Mungu ataleta mwingine kwa nafasi ya huyu kiongozi, na tutaendelea kuombea sisi kama Federation of Evangelical and Indigenous Christian Churches of Kenya, na hata na marafiki wa hili kanisa. Tuko pamoja nanyi wakati ambapo mtakuwa mkiomba kutafuta kiongozi mwingine. Tutashirikiana na nyinyi kuomba Mungu
kwa sababu ya hiyo nafasi. Jambo lingine ningetaka kusema kwenye kitabu cha 2 Corinthians 5 and verse 2 inasema katika mili hii ni nyumba, na maandiko inasema hii mili inaugua, na tunaambiwa ya kwamba tukiwa katika hii mili basi tunatarajia kufikwa mili mingine ambayo inatoka mbinguni. Kwa hivyo kama vile mnenaji mmoja alivyosema, akasema ya kwamba the righteous are taken away, the righteous are taken away, kwa sababu ya jambo lingine ambalo linaweza likatendeka. Kwa hivyo Mungu amemchukua huyu mtumishi wake, tuseme na tutosheke, ni hivyo mambo yalivyo. Jambo lingine kama kiongozi ni kusema ya kwamba huu ni wakati mzuri kwa wale ambao hawajachukua kula wakaweze kuchukua kula, na tunaambia viongozi wetu wa kanisa, ikiwezekana kama mtu hajachukua kula, onagethekia mwathani andu mambe mahingwo mambe moe kura, ili tuweze kuamua kiongozi ambaye tunayetaka. Kanisa limetosha, na tuna jukumu kama kanisa kuomba kwa sababu ya nchi yetu ili ipate amani, na hata tunapoingia mwaka huu mwingine wa uchaguzi, nchi yetu iwe na amani ya kutosha. Kwa hivyo andu ni moe kura na ihenya muno, nigetha githurano gioka tugakorwo twina mutongoria uria Ngai egutunengera. Na andu a kanitha uria jukumu letu kubwa sana ni kuomba Mungu wakati kama huu, ili watu waunganike pamoja. Hatuwezi taka funjo kama ile tulioipata 2007 2008. Kwa hivyo poleni sana kanisa, poleni sana marafiki, poleni sana watu wote, jamii zote, kwa sababu tumepoteza kiongozi. Ndio maana tumekuja hapa ili tuweze kufarijiana na kushirikiana pamoja. Nimepeana pole zangu, nimepeana pole za FEICCK na pia kanisa la Stewards pamoja na marafiki wetu ambao tulikuwa karibu na askofu huyu. Poleni sana. Bwana wabariki. Asante kwa sababu ya nafasi hiyo. Bwana akubariki. Thank you, askofu. Na tumefarijika ya kutosha. Kwa hivyo Mungu aendelee kukubariki, uendelee kutuombea, kwa maana tunahitaji maombi. Nataka wakati huu kumwalika His Grace Archbishop Frederick Wang'ombe wa dhehebu la AIPCK, our sister church, atusalimie. It is our sister church. Kwa hivyo ni nafasi yake atusalimie na watujulishe maaskofu wote mpaka Archbishop Julius, tujulishe wao, na kwa maana itakuwa ni njema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Your Grace Bishop Joroge, all bishops from AIPCK, all AIPCA bishops, our national chairman of AIPCK, our national chairman, all AIPCA, our patron, all the AIPCK, na kanisa la wasalimia tena katika jina la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Niseme jambo lolote maaskofu au nimeambiwa niwajulishe, ningeomba tafadhali waseme jina na mahali mtu anahudumu, alafu niseme tu jambo moja, alafu nimwarike His Grace Archbishop haya aseme jambo moja. Kwa Bishop James Gatube kata Maragwa House. Mwanya gosho tago Bishop Kariuwa kuma Thika Diocese. Bwana asifiwe sana. Naitwa Reverend Stephen Wamute Njuguna. Mimi ni Bishop wa KAG kule Kitale. Mungu awabariki. Mwani ya gosho tago Bishop kama makule gata. Bishop Charles Merie Kago, mzaliwa wa hapa na nahudumu hapa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Mimi naitwa Bishop Johnson Kingotore
weka mkono huko kusikia king'otore nikumbuke. Thank you, thank you, thank you. Asante sana King'otore. Wacha tu niwaambie Majina yangu naitwa Dr. Bishop Wilson Muchai kutoka Diocese ya Kuta. Mungu awabariki sana. Ningetaka tu kuambia kanisa la AIPCK, najua kabisa tuko na urafiki mkubwa sana, tulikuwa na urafiki mkubwa sana na Bishop. Tumehudumu na yeye mara mingi, tumeshiriki pamoja. Hata kuna wakati tulienda Cherangani, wakati kulikuwa na mchango tuliongozwa na patron wetu wa Dere, na kuna wakati walikuja kule Bahati, na kwa wakati tulikuwa kule Kaboro, na wakati chache sana kuna wakati tuliongea na yeye like 2 weeks ago, na lile jambo nilimuuliza na akacheka sana. Ajolirie iwango benwathe shirwo COVID. That was the question. It was like you were joking. Najua tumempoteza rafiki pia kiongozi wa kanisa hili. Ono nyende kwira kanitha wa AIPCK. The book of Job chapter 14 and verse 7. Yugaga muti ono ngitemo. Ona gituge kiu githire ni tiri. Ni tondu wa muruke wa mai muti ucio ni uhethukaga ringi na ugatuika muti ta wa kiambiriria. Amen, amen, amen. Ona korwo Njoroge ni athiete ni njui ni kuri Ngai na tutongoririo haria ni oro gututongoragia Bishop auga atiriri ni njui munguri muoyo na muthenya umwe ni akarugama na hoya Ngai ucio arugame kanitha wa AIPCK na hoya Ngai ucio arugame thiini wa kanitha wa AIPCA nigetha kanitha ni muoyo. We are brothers and sisters. Nigetha mwathani atuturie twi hamwe. Ngai witu ro murathima na mwike wega ndi umwe mahoya-ini ma kumuhoera nigetha mwathani akinyanirie kioneki kyanyu na wendo wa ngoro cianyu. Asanteni sana, Mungu awabariki na awe pamoja nami. Poleni sana familia. Ngai jitekeriai na gitio kinene muno 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 na Bishop witu Njoroge, na ni ndimwendete muno na ni oyo guo onake. He's our father and we love him so much. Na niwe ndirenda gugita na gitio kinene ithuĩ tũrĩ A na A na K nĩ cia nyina ũmwe. Ngai witũ mũrathime. Karibu Baba Askofu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mũrega inyuothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani. Mũrega o rĩngĩ na rĩngĩ na rĩngĩ. Thank you very much. Mimi ambaye ninasimama hapa mbele yenu, askofu ambaye ametuongoza kwa ibada hii, ametuongoza vizuri. Maaskofu wale wengine ambao tunao kwa madhabahu na maaskofu wale wengine ambao wametoka madhehebu mbalimbali, Bishop Gacha na Bishop mwingine kutoka Kitale, na mabishop wale ambao hawakupata nafasi ya kuingia madhabahu, wote ni wetu. All clergy from the smallest to the biggest, leaders of our churches, the national chairman AIPCK,
Mr. Yurufa, the National Chairman, AIPCA, Paul Rugecho, leaders, all other leaders present, including our area MP, all protocols observed. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. The first word that I heard from the speaker here, neno hilo lilielezwa hapa kuhusu kitabu cha Mzee rafiki yetu, ya kwamba yale ambayo huwajui usiyaseme. And therefore I'm going only to say what I know. Najua ya kwamba, and it is a fact, AIPCA and AIPCK are our brothers and sisters. That is a fact. Number two, I have come in this place kuleta rabirabi zangu kwa sababu Archbishop Mwaura ni Archbishop wetu sisi zote, sababu hakuwa Archbishop wa AIPCK peke yake, alikuwa ni Archbishop ambaye aliteuliwa na Mungu kuhudumu katika huduma ya Mungu katika AIPCK na kanisa zozote, kwa sababu tu wa Mungu mtu wa wote. Yangu ni kusema hivi, mimi kusema ukweli, Archbishop Mwaura nimemjua kwa muda mchache sana. That is a fact. But I know him as a very humble man of God. Very peaceful man of God. And therefore, that is why I should say in my counsel, Kanange Mutara, otaurea Archbishop Mwaura aratarie, noguo ona ithuĩ twatigwo tubatarĩte nĩ gũkorwo tũtariĩ, because we must set examples in whatever we do. Near the Archbishop, let me do it before God. I set the best example that will make me leave a legacy of good things of life that I have been leading. Ogwo onare atwatigwo, you bishops, you have a very serious responsibility to follow the steps of this man, because out of him or out of what he had shown you, we are going to get another great man from among you. Ogwo nie na family yakwa na AIPCA in general, all bishops, leaders, nindenda gukinyia rabirabi ciakwa harĩ family ona harĩ nyumba ya Archbishop na arĩa maikaranagia nao, and especially the whole church. Nindoka gucakaya hamwe na inyuĩ nigetha rĩu ona niĩ ndĩkĩmuonia atĩrĩrĩ, ona ngoro mũtinyonaga physically, I'm one of you. Finally, let me say this. Ngĩhũthĩra ciugo cia mũhunjia
Johana 14 muhari wa mbere mutigatangike ngoro ni amu ni mwihokete Ngai ni undu Ngai ena itoro nyingi iria ciraturwo ni aria mamwendete. Bwana asifiwe. Oguo kwa Ngai kwina maundu maingi mega etereirie aria mamwihokete. Bwana asifiwe. Oguo washirika wa dhehebu la AIPCK musifadhaike moyo, kwa sababu kwa Mungu kuna archbishop mwingine. Kwa Ngai ni kuri na archbishop guki, na koguo mutigatangike ngoro ni undu inyue AIPCK ni mwihokete Ngai, kana tiguo? Kwa Ngai kwina archbishop uraharirio and is coming sooner or later. Na ihenya kana hihi ona atari na ihenya, Mungu anatayarisha hiyo nafasi, kwa sababu haiwezi kaa hivyo. Mukiumireria igoro na mutigatangike. Ngai ni abangite mubango mwega wanyu, and therefore nie ngirikia ndakimwira atiriri ni undu wa wira mwega uria murutaga AIPCK wa kunyitithania na kuhorera. Tena gwika atia githii na mbere kuruta aria angi oro uguo riu uguo. Bwana asifiwe. Tondu muhunjia ni akiugire atiriri in life kwe ng'ombe na kwe mbogo, kana tiguo? Yes, and they all look the same. Koragwo ihana, ungiona mbogo ni wona ng'ombe ya githaka, ungiona ndegwa ni wona ng'ombe ya muci, kana tiguo? Therefore we would like to emulate your example on peacekeeping. On peace moico-inĩ rĩu nĩndĩkĩmwĩre andũ a bũrũri. Bwana asifiwe. Ihinda rĩrĩ tũrĩ tũkĩmenyerere kanitha ĩkorwo intact na ndĩkagayanio na mĩthingi ya gĩũteti. Bwana asifiwe. Tondũ ũteti nĩ ũgũka na wakora kanitha oroho no gũtiga kanitha okay. Let the church decide mundu uria ungirugamirira bururi uyu na kumwika assessment na kumwika ki oguo githurano-ini muingire na thayo na mukorwo mwina wiathi ya gwithurira uria mukwe. Oguo niguo Ngai arutaga wira. God is God of freedom. With those few remarks, may God bless you. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Cio nĩ ciugo cia mũciari. Nĩngũriganĩrwo, ndauna ta ndariganĩrwo. Marĩtwa makwa kamiri nĩ Archbishop Dr. Julius Njoroge Gitau wa AIPCA. Wewe ciugo cia mũciari nĩ mwacigua, na thank you muno His Grace Archbishop. Both of you, we love you, you are part of us, and we are proud to be associated with you. Twitiaga na inyui kioe kamwe ke gaka torete kurikia ni turi na bishops, atumia a bishops aria mokite na niwega kumatambura. Bishop ungiona muthuri waku haha riu no urugame. Atumia bishop ni moke haha tu, atumia ma bishop rita ria mbere rita ria keri ni moke tu tukoma moke gutiri kwaria no kuga ritwa ria nigumonania tondu ni gwenda twage kwaria tondu ni nafasi iyo okoka haha gutiri mundu urario muthi. Uyu ni mutumia wa Bishop Paul Ngugi wa Kago ikandu uguo, mutumia wa Bishop witu Peter Njoroge wa Gitau kuma Kitale na ni aturutire wira mwega muno, mutumia wa Bishop Paul Jenga
uria uratafania ucio ni mutumia wakwa, mutumia wa Bishop Peter Waweru kuma Nairobi, mutumia wa Bishop David Gatimo kuma Thika, mutumia wa Bishop Ito Munga kuma kuria Nyandarua, mutumia wa Bishop Ito Saluni na Bishop Saluni rugama niwe secretary wa synod, thengio muno. Na mutumia wa Bishop Ito Kagwe kuma Nyandarua rugama ucio niwe na mutumia wa Bishop wa Tony Stephen Bogwa wa Tony kuma kuria Thika, Ngai amurathime. Ni kwenda kuruta apology ya Bishop Mukui Zakari niwe vice chairman wa Bishop Synod, ni arehoete muthenya wa ira ni aradungirwo cindano, na ni undu wa repercussion ya ciukagira hau tuli arehoyo muthenya uko na ithwi but ni tugakorwo nake mwena wa Kitale muthenya wa Thursday. Ni kuruta apology ya National Cheerleader wa YPCA Regina Buru, ni anyandikira message ni akwenda guka na ndanoka, na koguo ajira tumuhoere apology yake ni mwamiamukira. Ni kuri na mundu turutire wira munene muno uhoro-ini uyu witagwo Muturi wa Muiru, ajira ni aga mundu wa gutiga studio, ngoro yake ni kwiriragiria na korwo ni kwiriragiria muno ko na ithwi no ndanakorwo ekuo, na tondu ni murata wa kiungano giki our national chairman uthuri ucio tumucokerie ngatho cia mwanya na tutaithiririe muno gutatangathira mena wa Mbui wa Muturi rifari mwenyewe, na nitukenete ni tondu wa uria Inoro TV kana Royal Media Service itwikite arata a kanitha uyu kuhitukira kuri wabici itu ya Central Board, kuhitukira kwi mabishop tondu wira uria maturutire, na koguo handu-ini ha kigongona ona ngo ni njui wabici ni gucokia ngatho, no njokie ngatho kuri Dr. Masharia na mutumia wake ni undu wa maundu maria matwikire, na muthenya wa umuthi maratukavira live igongona ritu kwa Inoro, ri live kwa Inoro, koguo no rironeka rirathie, na njokie ngatho kuri timu iria ikoretwo ndaheo rutha ni national chairman coordinate uhoro ucio, kwi timu ikoretwo ina muthuri witagwo Kiarie, ina mutumia witagwo Monica Kirago, ina mutumia witagwo Alice, na mundu wi guku niwe director wa department witagwo OB outside broadcasting etagwo Austin. Timu iyo nitukoretwo handu-ini ha kanitha tukiruta wira nao nigetha magacirithie uhoro uyu wothe na maundu maria mothe matwikire. Koguo Ngai arathime Inoro na Ngai arathime Royal Media ni tondu wa gutwenda na kwenda kiungano gitu. Nie maritwa makwa nani njitagwo Bishop Paul Jenga, ndungataga Nairobi Diocese na ngoretwo DPA wa Archbishop, na ni tondu wa program haria yakinya ni ngwenda gwita our Secretary General nigetha nake atutwarithie hau hangi. Kungiko kwi mundu ndahitiria nimeomba msamaha twi hindi ya mudi uyu, na ringi no uhitio tekwenda. Ngai witu aromurathima. Njite chairman wa kanitha uyu nigetha nake na ni wega akirugama njuge ni aturutire wira mwega muno na ni atunyitire muno. Mr. Kalanu Thuo uke nigetha utunyite ogeni riu mwena ucio ungi warikia utunere program our Secretary General, na Ngai witu aromurathima. Si Mungu awabariki. Thank you. Muna kigongona mabishop na matutongoretie thiini wa igongona riri, mabishop aitu kuma kanitha wa PCA, atungatiri othe aria mokite thiini wa igongona riri, atongoria itu a kanitha othe, Madam Kakafaki kuona ni kwenda kumugeithia thiini wa ritwa ria Mwathani. Muriega ringi Mwathani agocwo. Hamaritwa makwa njitagwo Daniel Kanwa Thuo, na Jesu ni Mwathani thiini wa ngoro yakwa, ni ahonoketie ona kuria uria utarie na tukehe hinya. Ni tuthiete na twakiria mathaa muno
na nä njå ä nä må nyitä two geni må no nä athuri mekuhanaga å hana, na nä njå ä no muonetio njä ra ciothe kuma ya tå ingä ria kanitha, kana itiguo? Å guo niä hakwa ngwenda tu kå må nyita å geni må no o rä ngä njuge gå kå må rä nä kå rä kå rä a mwagä ria, tondå kuma hä ndä ä rä a yothe gå karä kwario rä ngä gå tikena thayå. Å guo ona rä u thayå å rä o kuo na no må ige, na rä u må kä igue må kä rä o andå makä agä rä ire harä a marä. Kaå ndå karä a kanini ingä enda kuga ka må gathe akibishop witå må tigairä njuge nä arakoretwo hamwe na ithuä må no, ona agakorwo atuonereirie njä ra iria ciagä rä ire må no, ona agakorwo ahandä te kanitha witå handå å rarä rebwe å rathiä te kuonekana, no Ngai nä tondå wa kå mwenda Ngai akä gethaga o kä rä a kä ega na agakä getha kå rä a kwagä rä ire. Nduge tå tirä å ndå tå ngä å ria Ngai kä å ria, no thä inä wa Jeremia ndå mä rä ri yakwa ngwenda kå heana Jeremia 5 nä haragä ria andå ä kä arä ria njuge ä rarä ria hä ndä ä no kanitha wa APCK, nä ä ramera atä rä rä mathiä njä ra-inä ciothe na mambate irĩma-inĩ ona mathiĩ iharo-inĩ ciothe cia kanitha wa APCK, methe mũndũ ũmwe ũrĩa mwagĩrĩru ũngĩingĩra thĩinĩ wa kĩgongona kĩa Ngai nĩgetha atuĩka gũtũtongoria. Mwathani agocwo. Ĩyo nĩ ndũmĩrĩri tu ingĩenda kũheana ihinda rĩrĩ twĩna ũritũ, nĩgetha gũtikagĩe mũndũ kuga nĩ niĩ kana nĩ ũrĩa ũngĩ, no tũhoe Ngai tũteithie nĩgetha tũhe mũtongoria wa kanitha na atwarithie na mbere harĩa wĩra wa mũtigairĩ ũratigathĩire. Ngai amũrathime na mwĩke wega. National Chairman, General Secretary, karibu. Bwana asifiwe. God is good and all the times, and that is his nature. Kwa majina naitwa Gitonga Rudo, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Kabla sijaongea jambo lolote, ningelitaka kumwalika mgeni mmoja hapa ambaye ni msemaji wa familia aongee maneno mawili matatu na alafu niendelee. Naye anaitwa Bwana David Mureithi Wachira. Aje hapa aseme maneno mawili. You'll be very brief kwa sababu naona muda wetu wasidi kuyoyoma na hatuna nafasi. Kanisa, Bwana asifiwe. Kwa heshima ya kanisa, askofu wote kutoka madhehebu yote, viongozi wote walioko hapa, yetu kama familia ni kuwashukuru. Kama vile nimejulishwa, najulikana kama David Mureithi Wachira, na huyu ambaye amelala hapa ni mzazi wetu na baba yetu. Ametulea kama mzazi na ametulea kikanisa, na tunawashukuru sana kwa sababu ya heshima ambayo mmetuonyesha. Hatujachukulia jambo hili kwa urahisi. Mungu uzima wabariki. Kwangu mimi nimempoteza rafiki mkubwa sana, na tulikuwa na mambo na mipango mingi sana, lakini najua kama vile tumehubiriwa na tukaambiwa gezukenege doku, kwa sababu ukweli ni kwamba askofu tangu tuwe vijana wadogo, sisi tulikuwa taitwa vijana wa bishop, na wengi wetu popote tuliko hatujawahi toka nje ya ile njia alitufundisha. Najua wengi mnajua tuna Eliud, Pastor Eliud ambaye ni mtoto wake. Naweza simama Pastor Eliud yekete kiogezuke kemwe, na tuwe na izuke nyigi, na tulikuwa tumfanyie ordination on 14th, na najua kwa mapenzi ya Mungu itafanyika. Na tuna wengi hapa kama kina Pastor David Maina upande wa Isebania na wengine wengi. Yetu kama familia ni kuwarudishia shukrani, na tena niseme asante kanisa la AIPCA kwa heshima ambayo mmeonyesha. Askofu kabla hatujampeana at the national level alikuwa akihubiri amani. Labda wengine hawajui, sisi tunatoka kule mbali, wale ambao hawajafika upande wa Kitale, na ni inchi ambao tulijipata kule na tulipelekwa na babu zetu. Mimi nikiwa third generation, askofu akiwa second generation,
babu zetu ndio walitupeleka kule, na wakati wa 2007 2008 ukatokea msukosuko, na ikawa ni jambo ambalo lilitishia watu wengi sana, hadi wengine wakauza mashamba yao. Lakini kupitia huyu shujaa askofu pamoja na wahubiri wengine wakashikana, wahubiri wote katika kijiji chetu wakashikana kuombea mji, na kutoka siku hiyo udini ukaisha, na ado magetiweka kitu kimwe, kanisa kakuwa kitu kimoja. Kwa hivyo tungewaomba tu, wakati mnaomba hata at the national level, msitusahau, kwa sababu hii ilikuwa nyota yetu na tuna imani hiyo nyota itaendelea. Mungu uzima wabariki sana. Asante. Hallelujah. Thank you very much. Tumeasikia hayo. Sasa kupoteza wakati, ningelitaka kujulisha viongozi wa kanisa, branch leaders wale wako hapa, tafadhali kujeni nyote. Hatuna muda ya kuongea. Tunajua tunaenda Kitale. Kujeni haraka. Jeremia, Mwega, na maona hapa. Naitana na muziki. All the branch leaders. Be fast, tafadhali. Yes. Vile tulisema ni jina na kule umetoka. Bwana asifiwe. John Kihara Mwaura from Naivasha Narok Diocese. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Mwega Kuria kutoka Thika Diocese. Mimi naye naitwa Jeremia Kamau Mwangi, chairman wa Trans Nzoia Bishop wa Meto. Mwathani arogoshwo. Naitwa Moses wa Johi wa Dago, wito ni Nyandarua. Bwana asifiwe. Majina ni Peter Kimanjara Kimunya. Kwa niaba yangu na wasirika wa Kirinyaga natoa rambirambi zangu. Asante. Bwana asifiwe. Mimi natoka Cherangani East, naitwa Danka. Bwana asifiwe. Mimi naitwa Godfrey Dhuku kutoka Nyeri branch. Bwana asifiwe. Daniel Mridi kutoka Nyeri. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Joseph Kariuki. Mimi ndio chairman wa hapa Kiambu. Bwana asifiwe. Nĩ wega nĩ ũndũ wa Ngai, nĩ wega nĩ ũndũ wa Bishop witũ arĩa othe mokĩte igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ tũrĩ na our bishops aitũ IIPCA, na nĩ tũrĩ na atongoria othe arĩa mokĩte thĩinĩ wa igongona rĩrĩ rĩa kumagaria our bishop, na inyuothe ndĩramũnyita ũgeni. Nĩ kũrĩ na ageni acio maimĩte kũrĩa Kitale mĩena yothe thĩinĩ wa Kenya. Ageni maimĩte mĩena ĩtiganĩte, na nĩ tũramanyita ũgeni gũkũ gwitũ Kiambu, na tũkoiga kiuga mũrathime na mwĩke wega. Kamweke gaka ndaheo rĩo rĩkĩmũnyite ũgeni, nĩ wega tu o kwaria kiugo kĩmwe tu kĩa Archbishop witũ kĩrĩa aratũmagĩrĩria nakĩo. Tũramwendete Kenya yothe, ona andũ othe arĩa manatũthikĩrĩria manaigua twaragia rwario rũmwe nĩ ũndũ wa ũtongorio nĩ our Archbishop na njĩra njega na gũtũhoera na thayũ. Kiugo kĩmwe Archbishop areraga mũndũ, tondũ tũrakĩmwĩra agĩtũhoere ta Archbishop witũ, arathikagĩrĩria mũndũ ũrĩa aramwĩra, akamwĩra atĩrĩrĩ, rĩrĩa tũrĩgĩte kwaria nake ndamwĩrire ndĩrabatara ihoya, ngĩkĩmweretha ihoya rĩakwa rĩtariĩ ta atĩa, akĩnjĩra atĩrĩrĩ, o ũguo tu nĩguo ũrenda, amũkĩra. Mwathani agocwo mũno. Koguo nĩ ndĩramenya nĩ tũramwendete mũno makĩria, tondũ nĩ aratũhoyagĩra, wamwĩra ũrĩa wothe ũrenda, nake akoiga Ngai nĩ aiguĩte ũguo ũrenda, amũkĩra na tũkamũkĩra. Mwathani agocwo mũno. Kuona kahinda gaka nĩ tũramenya maũndũ marĩa mothe mararĩ mbere itũ, ona maũndũ marĩa mothe mangĩtũgĩtĩra hinya, o ũguo Archbishop aratũhoyagĩra, atwĩra twamũkĩre, ona rĩu tũkwamũkĩra maũndũ macio mothe thĩinĩ wa Mwathani. Mwathani agocwo mũno. Mwe mũrathime na mwĩke wega na mwĩkaribu, na arĩa othe kinya megũcoka thabarĩ ya kinya Kitale, Ngai amatongorie, amatware na makinyie na thayũ o toguo aramarehire. Thengiũ. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo.
hamare tata ko shika wa bushiri imete na ko county ke buduru ya kanitha kora tin tore na roko ka to cia mwanya to twa kurutira ko nyina ko kunyitana igoko na irere ke to te hamo ithu othe kai witu na gotra na tano twa kuna hashimi waito mwaketa ko tunyitirira kuma thirikari-ini kwa ihinda na kai witu murathimu. Ah, thank you. Now, before I continue, I'd like to know whether there is any government representative, either the area chief has come or whoever. Wako? No. I know we had the county commissioner with us, but she has left. Lakini alikuwa ametuagia labda DCC atakuja, lakini kabla hajafika. Sasa women leaders, where are you? I cannot see you. Mko wapi? Hadi naita viongozi. Kama nyinyi si viongozi. Oh. Ni ama itureke magĩũkio kahora. Ihenya rĩa mũthuri nĩ kwengea. Ihenya rĩa mũthuri nĩ kwengea. Gweta megwete na wali hado hao kayu Sisiria mnaangalia nini tafadhali muda hatuna anengere dikurejea kale. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Majina yangu ni Lea Wagesi wa Nyoike kutoka Thika Branch Charity. Bwana Yesu asifiwe. Maritwa makwa ni Wanjiru wa Mwema, Kiambu Branch Charity. Praise God. Mimi naitwa Sara Kamau kutoka Nairobi Branch na mimi ni National Secretary Women Council. Bwana pewe sifa. Kama jina ni Cecilia Ruguru Kimani. Mimi ni Vice Secretary na Charity wa kanisa hii. Bwana pewe sifa. Bwana asifiwe. Kwa majina ni Hana Wajiko Gashero, Naivasha Naroko Branch pamoja na naibu wa treasurer. Bwana ambariki. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe watu ya Mungu. Aduagai mwathani agoshwo. Kwa majina naitwa Mariam Kagore kutoka Saburu Marar. Na Bwana anatupenda. God is good. God is good. At all the times. Margaret Muthon Kirinyaga Branch. Mungu ambariki. Asifiwe. Asifiwe kanisa. Kwa majina naitwa Lea Karanja kutoka Mombasa. Bwana asifiwe. Mwathani agoshwo. Tagwo Susan wa Mbui wa Kariuki, Charity wa Nairobi Branch. Barikiweni. Mwathani arogoshwo. Hallelujah. Muriaga inyuothe ciana cia Ngai. Ndi mwega na ndi muhonoku. Maritwa makwa njitagwo Bethi Njeri wa Munene kana wa Jimmy. Nyumite Nyeri. No ni nie National Charity wa kiungano kia IPCK. Mwathani arogoshwo. Mwena wa kigongona athikabu itu othe Makibishop maitu mothe ma AIPCA Bishop itu gwetwo Gashawa Njiriri amukira igeti cia wendo wa Mwathani. Ngai aro murathima. Atongoria itu National Chairman na patron witu ni baba Bwana Maina wa Ndere na ndigutengura gathie kiria gatuma ngwite. Mwathani arogoshwo. Family ya Archbishop Uhuru Kitaha nyina wa Katuko na family yaku yothe poleni sana. Tukitaha ni undu wa kugira ndungata ya Ngai uhoro. Maundu ma mekikite kwa ni undu wa Ngai. Ingimwira guti undu umaga Ngai na thutha. Mothe maumaga Ngai mbere yake. Niyo rehaga andu guku thi na niyo magiraga.
uhoro wa kuhuruka ti gukura kana kunyiha ni matuko ma mundu mathiraga. Mwathani arogocwo. Kuri mwana ugutiga muciari, kuri muciari ugutiga mwana, no cio othe ni mubango wa Ngai. Kira ingenda kuumiriria family, ithenya riria rirarugamitwo ni Archbishop witu, ona tumwendete Ngai ni amwenda makiria, Ngai ni aguthinga ithenya riu. Na mutikana ria thina, Ngai ni ariukaga kumurora na ni ari muteithagia. Mwathani arogocwo. Ingimumiriria Ngai atuhoyaga. Ndirikanaga hindi imwe ngithoma, ari handu ndathomaga hindi imwe Jesu ari mutharabai-ini atumia makirira muno, akimera atumia aya tigai kundira nie wirererei inyue ene hamwe na ciana cienu. Ũũ nĩ athiĩte na ndagucoka, twĩtĩkĩre na tũiganĩre tondũ nĩ Ngai wĩkĩte ũguo. Mwathani arogocwo. Ingiuga kanitha wĩ wothe ũrĩa watigwo, twatigirwo nĩ mũgathe Archbishop ũcio ũrĩ mbere, agĩtiga kanitha ũrũgamĩte. Archbishop nĩ atũtiga, kanitha no wĩkĩte atĩa? Tũrũgame na Ngai na tũhoe mũno atuhe ũngĩ tondũ nĩ agũtũhe, tondũ andũ othe nĩwe ũheanaga. Indo ciothe ciumaga kwa Ngai, iria njega mũno, maũndũ mothe maumaga guoko-inĩ kwa Ngai. Tũtikamake, Ngai witũ arĩ gĩtĩ-inĩ. Mwathani arogocwo. Tũtikaiyũrwo nĩ thĩna, tũtikahae Ngai ke, no tũmenye Ngai ũrĩa watũhete Archbishop Mwaũra nĩ agũtũhe ũngĩ. Kĩrĩa ingĩhoya nĩ thayũ, wendani, ũhoreri na makĩria kũhoya Ngai mũno. Mwathani aromũrathima na mwĩke wega. Kabla sijaendelea sana, niliona kama nilikuwa na share wa AIPC hapa. Hako wapi? Namjua kwa wakati viongozi wanaitwa, hata wewe ni kiongozi. Ulisikia you are our sisters and our brothers. That's why you are using that name. Salimia watu. Mic check 1 2 1 2. Great bishops present, our bishops, the entire house of clergy, our leaders, our national chairman present, our government leaders, na atongoria othe na ithuothe tukite thiini wa nyumba ya Ngai muthenya wa umuthi aundu mwe na family na shirika turi ithuothe akristo ende. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Hamaritwa makwa njitagwo Janet wa Mwaũra na ndi muhonoku Jesu ni Mwathani. Kiungano giakwa ni IPCA na mucii gwakwa ni haha thutha wa kanitha. Undu ucio ni njukite guku ni tondu ni mucii na ni kwa arata akwa. Kanitha uria thomaga witagwo IPCA Kibia na guku nikuo gukiri mucii. Koguo uria ngwenda kuga ni kuherehera birambi cia atumia a IPCA ni tondu ni tukuigua ni twehereirwo ni umwe witu our Archbishop John Mwaũra wa Njoroge, na riu handu-ini ha atumia ngiuga ni tunyitanĩire na inyuĩ thĩinĩ wa ũndũ ũyũ na tuge Ngai witũ nĩ oĩ. Ngai nĩ oĩ gĩtũmi tondu tũkwĩrĩtwo hau mbere, na ũndũ ũcio ngũkĩenda kuga Ngai witũ arotũrathima ni ũndũ wa kwĩrutĩra gũka gũtungata mũthenya wa ũmũthĩ na kũrĩ family my sister mutumia wa Archbishop na ciana ciaku. Ngwenda kũmwĩra mwĩna Ngai mũnene, Ngai ũcio amũikaragie na amwendage mahinda-inĩ marĩ mothe. Nĩ ndĩ na ngeithi cia mũthuri wakwa etagwo Mwaũra wa Njihia na nĩ ararĩ gũkũ Hwaĩ na ndiũĩ kana nĩ arĩkĩtie gũkinya. Onokorwo wĩ kuo ĩtĩkĩra nĩ ndakũrũgamĩrĩra na nĩ ndakinyia rambirambi ciaku kũrĩ family na kanitha. Ngai amũrathime na nĩ thengio nĩ kanya kau. Asanteni sana. Thank you very much. Thank you very much. Kũrĩkĩrĩria, let me recognize maitũ wa Kĩgongonda, mutumia wa late Archbishop John Baptista Mugesha. Rũgama maitũ hau ũrĩ ũĩbu andũ. Tondũ nĩ agũkire gũikaria mũiru wake hau nĩgetha magĩkorwo me hamwe. Ngai akũrathime na agwĩke wega. Now bila kupoteza wakati,
Sitasema maneno mingi, lakini siwezi kosa jambo moja yangu. Kwanza ni rabirabi na pole. Kwa hakika Archbishop alikuwa rafiki wangu wa karibu. Anything that we used to do together through consultation, and that's why munaona hata kanisa imesimama. Hakuna mtu alikuwa anafanya jambo kivyake na mwingine kivyake. Jambo lolote hata akitaka, akiwa Kitale ananipigia simu, ananiambia kuna jambo naona fulani na fulani, tutafanya namna gani. Tunashauriana pamoja na our national chairman, na hiyo jambo inakuwa jambo la busara. Na naomba Mungu, najua atatusindi, tutaendelea hivyo hivyo na kanisa la Bwana litaendelea. Nijue nyongo ya Ngai ndiaga muteng'uri. Ngai ari na ithuĩ na nĩegũtwĩka maũndũ mega. Lastly, kuna jambo limesemwa na nataka kutangaza rasmi. Huu kijana wa Kibishop Gatho cia na wa kiona ni igongona ria muthiko wa kanitha wa AIPCA John Mwaura uririkana ati kiambiriria mathaini ma kiroko riathio gia hwaini na koguo ni horo ugikinyitikana ni igongona rikitio ni ya kanitha uyu. Ririkana ni muthenya wa kiha etikia a kanitha uyu guothe bururi-ini magithina na kulikana muthikabu uyu uria uratwikira wa kofanirio ni gikuo giake thutha wa andu aria ihinda inini kuma gikuo giake kihandika tariki 23 mweri wa 10 mwaka wa 2021. Ririkana gikuo giki giokite miaka 4 tu thutha wake kuyukia matamu ta Archbishop kana ta muthikabu munene wa kanitha wa AIPCK thutha wa gikuo kia uria wari muthikabu hau mbere uria ni John Baptista Mugisha na uria nake watwikire wa kofanirio ni gikuo giake. Na ririkana riu ni ihinda riria kanitha uyu utwikite wa gukorwo ukiri na kiha giki, na kwa ihinda riri ni igongona riri rathi na mbere na kurikirira miario ya muthia kuinikiriria igongona riri, na koguo riu kira tugetereire ni thutha wa igongona riri gukorwo rikiinikirira mwiri wa mutigaire muthikabu John Waweru John Mwaura ukorwo ukirorio mwena wa Cherangani thiini wa Trans Nzoia, county ya Trans Nzoia, kuria ugacoka kuhurukirikana kuringana na unduire wa kanitha uyu. No nginyagia mwiri uyu ngiratwikira wa ukinya thiini wa kanitha uyu kuria ni cikaro nene cia kanitha uyu muira uthie kuhurukio kuria aratungataga thiini wa diocese Cherangani. Na koguo ni muthenya wa kiha ota mithenya iri ingi mutongoria munene atwikite wa kuhuruka na atongoria matiganite na makimugathiriria ta mundu wirutire ta mundu uteithiriria hari gukuria witikia na maundu ngurani. Na riu kwa ihinda riri riu ni tukwamba ukirenga igongona riria ikinya hau nigetha tuthi na maundu cio mangi na tugukorwo tukimenyithio na mirore witu maundu maria mangi magukorwo ona makiyumiria thiini wa muthenya wa umuthi. Riu gucokia thiini wa mutaratara wa mutugo.